jabang pisami monjumi trompi non birtang ton perajuk ponitha. CM Prasad Mukherjee Urban Mission Phase 3 Amen Pen Kedengpon Ice Scheme 2019 to 2020 Aningkan Aparman Phuloni Cluster Keparlo Angkang Wrong Rup Atok Anu Ahawar Kido Arat Chujor Cholang Abar Sayaphan Karbi Anglong Autonomous Council Kachipari Dengpon Pen 7 Department Scheme Aphan Kangpupon Amai Kang Thilang Soalong Rat Amai Kepadupon Mayalong Team Karbi Anglong Akling Sarpo Mati Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pensi Aluhi Sarpo Aman Pen Chitongdun Kang Thilang Solong Long E Sompon CEM Arideng Pensi Nujok E Hong Par Japon Labang Solong E Kisom La Pen CEM Arideng Pen Nujok E Parjap Amai Along 19 Dipu MLA Bida Singh Ingleng Haraghat MLA Dor Singh Ronghang Deputy Speaker Ritesh Inghi EM Amar Singh Tisu EM Khon Singh Rongpi MSc Richard Stockby EM Pradip Diphusa EM Kachirong PP EM Lun Singh Teron Sahanta Timung Project Director DRDA Veterinary Fishery Handloom and Textile Agriculture Site Hilapen ke Ongdung Arat Atem Chitongdun Ingsam Jin Lapen RD Dojot Pensi Labangso Amai Kepachun Abirta Longdun Rukasen Rongpi Lapen Robinson Rongpi Report Health News Karbi Anglong আমার মাজত উপস্থিত জনাইছো আমাৰ বাবে সৌভাগ্য আমাৰ ining ke jethe ining kang sam ili tomali dalo nong nong ke jethang kalbiang long dade asam along rianta ke jethang nai li dalo ake hai Tuliram Ronghang CM lapen ke nilijir po kam kam lalap ake hai MLA Haraghat nalutum nane ning kang sam ke cheng hon achu het ke pahai dun MLA ake hai Dor Singh Ronghang Syamol Prasad Mukherjee Urban Mission laso ice scheme laso sayang deng laso kangpu ice cream kangpu laso kangpu amai long Karbi Anglong Autonomous Council along Deputy Speaker mate local MLC Ritesh Singh Hia ke hai lapen laso amai long naga chetong don wang rapet ilitum kaching honai ningka chethenang Dipu LA Konsensi IMLA Abarima CM betai for CM ke mana bang pulo Bida Singh lenga ke hai Haraghat MLA nanglatum kaching honai ningka chethenai ilitum kaching honai MLA Dor Singh Ronghang ke hai Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpia ke hai EM Mor Singh Timung ke hai EM Torendra Pomo ke hai EM Amar Singh Diso ke hai EM Khon Singh Rongpia ke hai Mohamaya Konsensi local MLC mate EM Lum Singh Teron ke hai lapen nanga chetong dontu Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong PP Baido Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Diphusa ke hai lapen nangana chetong dontu Karbi Anglong Autonomous Council along Forest Board Chairman mate Dual Bagoria MLC Richard Tokbia ke hai lapen kedangna chetong dontu Dais long kedo Board Chairman ke hai atung ke hai pietung Karbi Anglong Autonomous Council along PD Project Director DRDA Susikanto Timu ke hai Pendanglok Joint Secretary Lulita Rong PP ke hai P Pendanglok Department Officers ke hai Tuman Dais long kedo Manpeng aluhi kedoan lapen ke Mohamaya Konsensi lapen ke Nomatia Konsensi pen ke bang Cluster Kacopehem Phubon Abang Phubang Pi kedoan lapen kedak nangai chetong don sarpi sarpu riso jang kibi githi epo porun epaya porun lapen press media tum aprang sinala tum laso kangpu
Syamol Prasad Mukherjee Rubani scheme pulaso ai scheme kang pu laso mission laso kang pu amai long na chedong dun ana tuma phanta nilhin pen mate tim gar biang long hin pen ala tum phan suri kardom la pen kurwan thu pa jerik lo kardom kata koi manta shopping ni spot lo lapen da returning wang nang lang ta ho lapen ke free waiting set nang ji kang thilang so long lapen children park nang ji la free scheme dame Karbelo autonomous council election aprang Karbelo autonomous council election pangdak dia aprang la free scheme dame kapitang SG phansi ni linang ni tumpan lam chak nang pilodon maletu Don male tu, ini tu non MLA ke hai tu, ek pikpak, pipitu pikpak. Dorsing long hai ke hai, puno nang tum cini, kami klaim amunit. Bila sing le ke hai ke nang tum cini klo, nonan ta alang lagi tangkri. Ta mathayat lo belum alang lagi, arta ta dopolo. Who 1976, 74, 77 awasi college along Dipu Government College along ta General Secretary Konjun bang ke banta kar bilo kacar lihat song KSA tarang li hola sosit Konjun bang General Secretary bang CM ta betai follow alang li ke banta MLA ta non pen betai bilo ke banta kita nonan ta YouTube jopun de kita ke do pen cenglo Bahine MLA tatumi meeting attend duna lo Guwahati pen dipuda meeting ang tuduna la per ko nonang le twelo hitum dipuda nang le ko Guwahati pen atum senang le prakan lo donang itu la sike claim atima bang ke mipik donang itu orang MLA kami pinida la so scheme Syamol Prasad Rural Mission ko scheme pen dak kami na to pha kuti krep ho scheme non pinani jok somelo lapen lingkari siangbo la kutikre boy scheme Muhamaya lapen ngomati la sokapuri anak klastar ke lingkari siangbo narto long ekpo lapen klaim petang beko pusi la so scheme galang tumbai ini ta cini lo donong itu lapen petang beko donong itu narto cini nema Syamol amen pen sipini kaulita Dr. Syamol Prasad Mukherjee main pensi pinida Rural Mission scheme bang kena tumpan tangka poisa central government pen kedeng pon la pen kapagi la sidana tumpan nomati konsensi pen Muhamaya konsensi tumpan tangka nang pilo agriculture department pen tumpan nang pi angton tangka bage kutip pira trokera ke thomra lakrit trokra harosir kero thongkera ke tho nona ke latang ke lakre phila 90,002 lara tangana nang le elo lapen tutela scheme ke 4 crore 63 lakhs 4 crore 63 lakh 16,935 scheme Pola so agriculture abang pipilo bana tum claim iji nawe tum hoda agriculture pen ke na tum klasa tum chengwa local MDC atuman budi sure en pen MLA tum phan local MLA atuman budi sure en pen klasa tum chengwa nahi ya bang ke itum tractor le namna ko ta tractor ta namlong ko power tiller le namna itum boda central government es ada masuk local MLA la pen local MCA tu local MLA pen local MCA tu tinggal si la scheme
Basuan jadi ladak Hamaya labet mau mati konsesi detail estimatan kana sangko 15 crore taso 15 crore sama yang ikan siang mong petang ya apa petang begi apa jelas sotan kan boson sih klaim kita kami malah basal pun kecil wae tinggal kumki do ha tum sih klaim apa dia sayang dengan magai kami satu sisi wae kalau pen kapre ka skim dolang masa ilang bi ilang kebang ini mah kita kang hilang so di 15 crore lagi ya memang kita dapat la assembly tahun ini election apa projek Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 600783490/8638165568. Lakha ingkoi rapho nilip MSC constituency ke parlo longkam phangchorong arlo kedam atawar inghan atawar si pinchong det anpar ke soktak emi thupo laso tawar ka chehelat don thongkap rapho sase amuluk atum kai ke tala si hithi kulat hospital apen akinang sot akam hai ta chehelat pon bomlo ningkan isi aprang BJP government hoil pen laso atawar sen gravel nang thoklo bonta kang arthu ong amat non ke inghan cheplang thudet thangjanglo Lasi puthot BJP government mati local MSC Pabitro rong pi high pen puthot laso atawar nang ke pami thujia phansi tuning riponlo report by Philip Tiso. Pinia birtai la pon se kang ton pon iklon la ekbom tame Hills News Karbi Anglong Kardom.